قوناغا چارچوبی د جوات دا درباز بو جا آلی دسته یا دم پارتیا امرالی دهی پروین بولدون و مدحت سنجار به سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان را آخبین لدور وی بابته پیام نیرمه ایوب دمیر دگل مدایه بو دانا زیده تر زانیاریان ایوب دمی تباش چه زانیاری لدفته هنه؟ بله ایرو هفدیتن yani nabera gruba Dem Parti و İmralı'yı da çebu arasti ve deri da dikarim bejim ku piştivi jüfe daxuyeni ektan daxuyeni da diyar kırın ku yani ev hevditin gelek bereni derbas diye ve deri da di saat dvejin ku yani ev piştivi hevditini ve hem duvarı demokrasi u hem siyaset da rengeki behez ve derkeve peş o pedivi dibinin ku ev pevajo berdavamı be de heladın da jî dikarim bejim ku beri wî jî beri ku hevditini hatê çêkirin jî Pervin Buldan û Mithat Sancar diyar kirin ku pêdivî bi lijneya saziyan çêkirina wê heye bi demeka kin da lazim e ev pêvajo were çareserkirin û di aliyê din da jî pêdivî bi hêzkirina vê demê heye îro dîsa di hevdîtina Erdoğan û heyeta İmralı'yê da tiştê ku derket pêş herî giring ew e ku dibêjin ku ev dem pêvajoyeka giring e lazim e berdewam bike. Piştî vî jî wê biçin li gel biçin İmralı'yê li gel Serokê Rêberê PKK Abdullah Öcalan jî heyeta İmralı'yê wê hevdîtin çê bike. أزيك أيوب در حق قانونا چارچوبه دا جهیلا کردان و ترکان و چه نرخاندن هنه گلو باوریک هیه که اف قانون و بکوه قوناغا جیبه جی کرنه دا Rastî divê derî da rexên Tirkan da yani opozisyona Türkiye tevahî dibêjin ku lazim e ku hikûmet an jî AK Parti vê pêvajî wek qurbaniya hilbijartinê neke ji bo berjewendiyên xwe bikar neyne. Himama di hemû qisedanê wan da eva derkeve pêş. Lê di aliyê Kurdan da jî dîsa tê gotin ku eva destpêkeke yani Dem Parti wan jî heyeta İmralı'yê da cê em pan daxuyaniya dibînin. Di hiladin da jî gelek partiyên Kurd yani geyri Dem Partiye jî hene ew dibêjin ku heke eva destpêke diyarek we tiştên yani geyri vana jî yani peyamek çêkiriya an jî tiştek we diyar kiriye çima hûn jî gel ve dişêrin yani dikarin bêjin ku aliyên Kurdan da dibêjin ku heke tiştek ku an jî peymaneka ve şartî heke we çêkiriye lazim e gelê Kurdan hûn vana diyar bikin li rastî gel hê jî di vê qanûnê de em dikarin bêjin ku bi guman nêzik dibe. گلک سپاس جبوی پیام نیرمه ایوب دمیر جه استانبولی بو وان زانیاریان هلبت امی بی بابتی پتر بشوپینین و پتر جی باب لسر باخوین دماتا بمینه خوش ایوب